ne adwumaden eno ankasa ebetumi adiyane adri abota ya si ani so no ewo anwumre yi mame ma de hye no mu nyina adwo ma mu nyina mo akwaba efamra agiatumu kasafidie Ahenkan 93.3 FM so na se die nyina de animu adagya na yenim se duru fiada se dia na wose na wotwene kwa na wiye no yese ye ho enkuran ye nya butaye bi ye nya obi abra body ye mfato de ma ye de se de be ya yesu ye be hu se de se betutu ye no ma afa na wotwene bi no yamfa yansan kwasi ye num ne yanka ne yanka se ye hu yanka na so na aka achi anwumre yi ena eye fiada September 17th 2021 Jumadie sonko waji atumo na watu din ese Abrempong Anamom Tuo ana yede eba so ma de shimama na Jumadie fiada bia anwumra no so ekopem no ngoche sisi akwade re kono nkono ese mu dentie na yasin kunyane de abrɛwo kana sene so ese Odi-Ahenkan Kwame Yeboah atimkwana na onumbremu jumadie esini metri so etu ono no twetwe nkomo no na afei aboafo no yeso yaboa wo fianom adwempan ne kofi mensa dwene papa na papa enwani mkan ne mitin ananso opanyini baako amane wo kwan Odi-Ahenkan Kwame Yeboah watwatwum se twom one ne won komobo bebre na omwo ka kire ye ne sade ye betim dia ye mfato dia ma ye na brabo dia na chi our Facebook Ahenkan 93.3 FM wodia ubenya opportunity no na wa enjoy jumadie no show wa hwe ne live enso wo komadwetwe ne nyina na wo hwe ne live ubu ani akohoma sanso ani ye betumi akọ YouTube anonso Ahenkan 93.3 FM awonum yakwa ya subscribe anono timi agwayen wa Ahenkan di dwumadie bia betum live YouTube no na me notification ye timi atumrika akwa hwebi wo Facebook no ma comment no ensu na enna no ye ma me dwadifuo mo ya papa ne mu dwadifuo enna de odi se wo bia benya ne de etie ne nsam trofo ye ne ebi kura mo akoma ne makoma be miensa yani onu mo twa sini abonkomo ani adwadie ye ne mo abonkomo bebre stusis awodo ma koko gana mu ya agodie mu empanyfo ani bi mo abonkomo ena de adua ma me dwadifo so etiane ma me dwadifo no wo pese business ne kona nim we are brand ababa wasisuo wo pese business enkona nim wo pese wo so kronya kwansi bi start business a ena opanyine ye nyani wo hunim die se tam wo de baba dum ye ne anche betiasim etidi achi wo Facebook aya ma comment ni ensu abra no so a ebeje ni akenkan edi amount you can be what you wanna be if it's na se upe aya enkomo ya dini nyina upe ne copies ni bia wo ba video mi anu ma se ya audio na upe ana se video da bia meka taxi drivers fo no ana drivers fo awodo no eboa mo pa mo TV bubo mo kan mu no na wuyi ade kire aya a passengers fo no na wonom so hwe atuon si fom no nkofie no na wanya bibi ade abone toma no na timi aboa anti CD no aya 30 Ghana cedis anu ba ye batwi de agu CD so de amount ukuta pen drive so afabra anu so ye be load de agu so 50 Ghana cedis pe e wa nka video mu ya no mbomade na bra na ebeje wo de yeti asimoni akwako di nkomo no sade da ya no ye di nkomo no wi ya sabeba fi hanom ye ba na afima mo akonya na so so awutie dwumadie no wo so wa frɛ na so so de dia wasua na wo ne na ache memetia no mepan no ekura me bompofe me kuchiri me dia de gu ono ma na atimi enso aboa ye pa meba
enti etiesim na yakọ ni akwa di nkomo no ye wi a wo so wa akonya said ameka ye no twa number ifagu onom ebra no so emu akonya na so do adwenkyere enso e de aba 0201 944 485 0201 944 485 anase 0554 820 910 0554 820 910 Tregu onom na yentinsim kodi nkomo no ye ba na afi wo so de wasua no wo so de aba mesrawo menni ma me na woton yoma na bro se bi businessman no menni na bro ka kire no ase won chimni kasa bi ento ahenka 93.3 FM sanse ne eye dwadie hu nkomo nko a dwadie hu nkomo na bebre wonom Odi-Ahenkan Kwame Yeboah atimkwana na wonum bremu odi kila abubonua international abozege man nei opanyina oni na adi mpu ni mpu ewo Abrempong Anamom Tuo so opanyina ono na etua Traders Advocacy Group Ghana TAGG ano eye owura Kwadwo Amoateng oni no erepanyini na adi nhyiamu ewo Abrempong Anamom Tuo so yenko na yentinsim kodi nkomo ne yeba yabetoa so enso ewo fie ha Chire me ho said that she may ni petitu mayire me ho abobra pa aye bibi sonko abaye Abrempong daache na won so mo akwada wonyini obeto kan wonama na obisa kwababo enti tie Abrempong Anamom Tuo Abrempong Tuo ye dwumadi a ye de aba ahenkan 93.3 FM so efiada bia anwumre no so kwasi no nwoche Odi-Ahenkan Kwame Yeboah ani ni petitu ni pa kase a wo mo ye bibi papa gidi abaye titu Abrempong na enu nti wo bia pe o mabrabo mu nsamatie no betwetwe komo ebi ti sempanimfu a o mabeti o man so pen mrahye bedwafo akuafo ensentwafo akase asofo magidi nom abetwetwe nkomo Abrempong Anamom Tuo ebehye mebunu nkran hye mebunu den se daachi obetimi aye kase abaye Abrempong enti sane nso eya ahenkan 93.3 FM so efiada bia nwumra no so kosi no nwotwe Odi-Ahenkan Kwame Yeboah akwadawe so awahunu ne nsa hohoro nti wane mpanimfo to nsadedie no wono no wotena dwam Abrempong Anamom Tuo yenam sa dwumadie so behye mebunu nkran hye mebunu den se wonyiri wo no mo bra papa na daachi wo beye nipa kase wo beba beye Abrempong kai eya ahenkan 93.3 FM so efiada bia anwumra no so kosi anwumra no nwotwe wow adeshimama yemamu nyina kwa badeba ahenkan 93.3 FM so with your Ghana's international killer abubonua I am the original abozege and then we are no pay numre a witi ahenkan from dwumede ya to din se Abrempong Anamom Tuo Abrempong Anamom Tuo said the brand don't be a kai mo dwumede a ye bopin eni ntini atwetwo wura awo brasim omabo mbra kakra na nyame hu mobo ne ahweye ne adwumade nti omatima fefe eduru ba bi a ese ne fata awei se wote enka enumre wote enka anadwe wote enka depending on where you are on the continent of this earth hallelujah na ze ene eye enkai ene de ma bepi owura Kwadwo Amoateng ene yabo pin opani yamo akwaba Beba na Jozo. Na pombo ko de. Jado. Ana oye kufu echi ba na kufu echi. Na ozi geography. Geography bande. Aja ba bia wo ya tu ya de ya beti. Me na da. Na adwuma wo ye de. Ah, nyame adom kakaka. E de nyankopon ase. Ya ga so owura Kwadwo Amoateng a, wan owura Kwadwo Amoateng. Oh, Kwadwo Amoateng abranti a ofri Asante Bonwere. Okay. Na ye wo no ebe 46 years ago. Wow. Maame ne papa de ya omankasa ewo yen de Nyankopon afa o Kafra. Ya about before 7 years no mo we ni na akọ. Mentia se ye wo no nya mfie nson. Mfie num na maame ne ko ye 2 years later na papa no so ko. Ahenkan 93.3 FM the best in the east yawo achem aboabo And what man do ha? Yes, we de nyame timi ye no no. There you go to just say unya mfie nson na maame ne papa ntiase. Yes. And a cry. Into you na go primary school ko JSS every Well, also thought be on my do sana or bo abusua wo mu say o ma anya de. Me ka say mabusua anya de na me yeboni aye. Wonderful. Omo ye no mbitimi. Na obi na ka na say fa me ko ni niwa e de ade no mbitimi aye.
your fan no more, your aunties, and your bra penny. Almost ye no betumi aye bia, but to him say almost so no. The omutimi ya no mutimi ye no. Okay. Tina enikwa say obi ho no ma se nyame ye na dom na opagana afi obi o mi de abusuan fi me abusuan hwe me mi ntimi nyi abusuan boni ayeda abusuan omo ye no betumi na famiko ni wa bibie no betumi kakra omo no omo timi ye kodu ba bi ebedu na nyankopon na nkasa oni nim de na oye Jumedi di Abrempong Anamom Tuo obi o ma me no papa wi ni wanya mfie so de na kyese wafa nyomem ene wa de mafa bi mu na na kyese ma da bia meka me na na baasem Queensia na ama ni anyam to se menina bia ena ebeya ma ebebia me na na ye ma me to gina mu ti senna sanse ne bani mpon ba no sa na oduma wu adaroma abefa no ko nanim ha nti eja me na me da na chi ene na me chen ni kuno kai pa from 7 years me na da ya mpa ba akoso me da ya to about 18 years oh no na crowd yes nti me na de di dwumadie bia na o se ma me di bia no ojina mu eyeye sada me kan bonwira ne wo ye nti no ho aso ne tena ya to elementary ye na ne last batch okay nti bugumom sa na eja me bra panyi so ye na adwen so wono wa be pien kan dia ene me so me follow up atwuma ba kakaka nti ya me so me bedu ano mo na me ante ba ko so afi no so aware ono so fe na bra kwadu so o ti say me frɛ ya kwadu say me maame a de nti afa de sa santina me frɛ ya wa wa ni me frɛ me maame no chi last bat o frɛ no abna kwadu eja won so na fe no aware no se ne ko jiwa ba dia na sa so no 93.3 FM the best in the east na sa so na mo so me bia ya ti me bra ya na adwen se nka me to school so Mass Business College I'm a call first year ne second year said ne me no afi tu say omo twe form bo me bra so na trebu on nante from Adabraka to down so man just to be able to pay my school fees wow ndi edu ba bi na mbuza za krache ado wo me kra na ono kro ko ndi me de be ya cha mammo bra na me ofa ba ko si da bi se sa de amede ne me nkosu adwuma ndi me to me professional sprayer I will spray car. Me spray car pa. I would see you now. Me see you. I won't send you. Oh yes, meet me spray car pa. Apart from that, and also no. If you wanna yeah, see you na seller. Me go see you man moment. Me ka we nchiro. Me catch it. Anybody know what say? Only any the people ba. No ready. Yes, we need this. The best in the catch them in the businessman. Yes. And I'll catch your master. Me catch me master say master. Me the mechanic repair na chiro. Where the man be two adwuma. Ya the man ba se chire me adwuma. Ba me the mechanic catch me businessman, me sprayer. Na do you do for. Enti ono catch me say last go pie be na ye senior na ma me gan na say me fan speaker no say amonye no so a businessman mamo hamon no yes nti emu ona na me antena me kotena na nchen no ne kunu no ye adwuma we ko bank ndomo man car loan ope cadet that time yes nti o twi kakra ne si ona mkanya so oni o me fanye taxi no so ko ya na say yes na me friend na me am ko gu yellow no ene ye taxi one any taxi me am twi e den na man e be e den na hu wo mu a o ka kire wo master say wo ye businessman na why business da na me ye business da but me hwe ma brabo a na me hu wo me mu say enye spray an na be madi oh okay me business ena na me ye nkrofo a ba bia area na me ante ne te wodan so man no o ma no mo we nchen nyina aye nkrofo no mo ska nti se skani ba bi wa metim ka ken se sa di we wo ska ye nkoto ne nton be ye koto no ton wa no enye ska ba o mu ye o mo nkai me me ntimi complaining a passion ho nti
adwen na na de esa de na o ene ene ni ni na mi si ankofo kai mre bi mi secretary ko tana papa bi ani say ye ka asma ye ka nyina anso na consultant for e di diska ye kind of asma ma ka je mi de mo solve me problem ya ma me be $50,000 in Vancouver consultant the man my consultation my de ne mo nye kakra na ka say o ka 50,000 ka say big one come here 10%. Bye, baby, I'm near CDs. What kind of career? Kaka, what you buy anything? A part of life. Oh, indeed, may start a taxi, no, so no. Sika and uncle person or the ton car. 6 months, I mean, yes, I scan. Ska, taxi, no. Yes. I will go no yellow, yellow. Good yellow, no. O J. Me J. And two taxi, not as you spraying. Not me Jai. You just start. Some catcher is a man, me a businessman. Didn't me Jai. It's a tree kakra, very 6 months. Scan or pass or the ton, Medinia, says scan. A man. And also the young Tony and Toffo. To ton ya, and I'm some kakra mina. 93.3 family house or somehow. In the east, and I'm dear South African space to space abba. Okay. And I'm the com center, and my sister, I'm in Dinechi. And you have one of my therefore, and I'm mammy and Papa. Yes. But my mini we and last born with 2 years. To no dear, me aunt back or Amsterdam. Mammy couldn't do no befano. A coin to no dear. And you know, Cassa, and Yamishan. Amen. O can't, yeah, make my cassa. Me mammy made a new tree. Some papa. Yes, new trip. Minion say, oh, call Amsterdam. Also, monarchy no more practice. Okay, or team, a medical team, or more share or no can account. The only black, I'm telling you. Some about. Yes. So, with 3 of near 3. Then you meet to me any penty, sanity, near 3. Intino, sir, my cars or me and Munisano, and Yajuma, or me and fan cousin Yajman or so, but on or toy, and I'm no problem. Kaka Miam, the year space to space, my sister no. And I'm so man, my cojo so kakran. And I'm a bra penny no be fireman. Nere or pomade, if any Joanna. To be now store with UTC. South Africa not top man, so I bass top man shoes. Yes. And now, a young man, and didn't do any obey business. Yes. The me bra and will be a pomade, you know. When yes, kakra, not top man shoes, you know. I got one box. No, they are good. The shop. Eti na konga kakra. Ti one day me kosrano. Could you now cry? What's around now? Space will comes in there. I don't know, Maha. Now, me take charge. I want Pabana, I'm doing a pampa, my dear. Fem could take charge, I dare yam bay. Within 3 months, he had the shop for me. Allah. I feel no shoes and quan. Think kakran. Within 6 months, near bear 4 shops or Mr. Mibusel. Sa taxi tree, Okobo sister, Okobo way, now more starting now what Kohun school, I will name dear about business and our day Estatiana. Odi media mechanical crutcher, say Napa has for certificate to make judge my minibi. Ah, I look at a catcher. now tag when you're not a president. Men, I'm your president. Tag the full name they say. A traders advocacy group Ghana. And I will need certificate, not the president. Yes. Let that was for you. There be omuchi me enye because we need ya no na me take just a minute. Ko Na ma ka kire obi a wusi su say se wonim Yesu awe na kira kwan. Obi a de nyame tumi ye no. Hwe me sofo bi a friend Reverend Note Methodist sofo. Oka this week you are sending motivational message. Oka this week you are sending motivational message. This week he's talking about grace, the grace of God. Also, baby a enipa nim die ntumi nkodudo. Ehonu me nyame adom ntumi ko. Edu ye obi a wutie mi bia na wo hwe mi bia. Ya wo so wunnim Yesu ana wunnim Christ no. Wo hwra de. Ene say your custom so ministry so se baby a medu bia be presentation ana say ye kasa. Say ye chechere pokesi atom panyimfo tirim say yakosia embassies for na ye kasa de. In fact me wia na say me ka o ka chiro bi say me nie certificate o mo nyine
but maybe no na membuza question say obi aye president that tag no and also ni abodin krata dabi so me say no ne say bi ene bi amekoji UK visa ne say for secondary school certificate crab ansan ya mawa no be refuse me na the secondary school no wan go be man go secondary school say me dey me ba mass business college ni first year na me jai wow first year na me jai kwara me brother because tell na make am me dey me busu ade say no mu go bi data man ko mboboa me ntumi nka say say nim give brebe nyansa we ifre hine ba obrabo wo me obi a me pempanyimfo nante okay me mpe me tipenso namfo adenti me tipenso me ni sisunu me hu say o tipenso no fa wo ma na ye nkonom nsa enkope ma sa na ma no kete hu bra me tu nsa no menimu no so etin that time no mpanyimfo ena ewura na mete no efia na wo ye bonkum ni yenifa nya no mo yeskafo wonderful omba so anopa no na ma wo sheka se wo fie o nyina ma wo mo ni nyo obi a mitimi da bebre for se menite adenti na wo ko sheka se mo oma bo pa oma so ma omo me pa bana me peka mi obi anche me driving eti enipa bia ni wa sabi nyame abo no wotema se obeba na cars for si fie ni wa wo hye nyina no beka so ma bibia eti utimi twa cars no for ho no ko twa for so ha ebi ko ha de na ye 5 to mo se wo kwa na ko jo we oh je no nya bi kakra na me da koto ho nti en kakra ani nyam suru ndi sa nyansa ni nyina na sa ne ma ni nyina ye mpanyimfo a ye no mo nante ye ni nyame a ye hu ni ntem me kamena na asam kyereo me na sorry 4 o'clock obobompa ya na bo 6 tele go ko ti sorry 2 or the methodist entity me a kyerɛ mi nyamsem de me kwa sorry ye tu obibinyom ye kwa asamka eti nyame adwuma na ye no bible say obi aniwa ofa nyame adwuma na on fa adwuma pa ofa nyame adwuma ofa adwuma pa na aye won so obi ye nyame adwuma yi a on so be hye wani monyam Peter Martin they on dey say each and everything shows say we a businessman unye sofo na nyame se ma wo kan ne ana wo frɛ wo so me obi am pe nyame adwuma wow obi oni mi bia oba manto Olivet Methodist Church am so madan so ma ya ten so be 17 ete no metima ka say mu 14 na meka ho ne ete nti obetima kan emphatically as su dua people say upon nyame nyansa ode ma ode bo bra no hu nyame ntem a contributing factor edward baby wadu o me yende meka without any shred of doubt say me pa de say me di yi ana say sabe me nim nyansa kakra nyame because so ho fa nyame a o say nyankopon asem no every day bia no asem what me read bia sa chapter ne da and asa quotation ne da ba nyame nipa bi betimi afasa breaking it down so eti no so wo fa nyame na ene yunkoye se o kwa ma obi ahye wonkom sania Paul kan no it's steady to show thyself approved okay also wutimi su nyame asem no na also timi gina asem so da ba obra because onye obi na ebe ka kire me say nyankopon si say nyame peso ye bibi mame a obetimi yi akire ba confirmation no also de mame okay ndi uso wutimi ye obi abetimi su nyankopon asem wusu nyame asem na wo de bobra ye wo 24 hours abra yesu okobo mpaya oba ya na esuafo miensa na da no o se went minimum anwen don hwere ba akope e kire o se don hwere dwonu miensa na ka so de ye adwuma etimenko ka I receive I claim it with that hard work bompa kakra from that me see my dream say me sum nyame not a single day ya masora mankind Bible am on by answer me see abonten wonderful every day me quite tired so I say and now me no ka say you catch them say me nkyere baby am quite tired me kyere aka asema e wo akere and no say wo sua saade ni nyina no obi na ebe kyere wo say Bible say me niewu ana Bible say me nyese unim edi unim di a wonye
Send your Bible can also ask them, Menase Kania. Say, Yankopon ask me on Nase Kania, who to an among Abutuesi baby. So, now I mean, Yami ask a man on Nase Kania, and you realize by your Nase Kania. Ne wiase so ewia ebe wia do akọ baby ebese wo enti so pese wo di ye na pese wo nyansa na pese wo timi bo abrabo ne si ye pa untimi nyinya menfiri live on Ahenkan 93.3 FM. This is Abrempong Anamom Tuo. Ene ye ni uru Kwadwo Amoateng ono yo panipa oda tag adwumaku no ano umdwuma mu di nyina mrepem no obeda ne nyina edi na Abrempong Anamom Tuo de ensema paatare ensema mu odu ensema hyenkran ensema ma hu se wo tibia wo mu no enkachi se wo bo ho so a wo so betima sore no ayi bibi. This is the first time I interview you on this show. Wa confirm actually say at age 7 no akhre ne mama ne papa onye mfie nson na ne nyini ne se ewo agya no enso ene oyo Abrempong ama ye aso aye cameras e di chese no se one ye nche na brabo mu esuade na ebia na odi hye bi ono so te ba bia office wa ye ankoda office na sema ye bobo on the baby doing the wapim. There is no help coming from anywhere. Enso before say e trente ya enya cheswa na nem dua so nso e na homa ehunu soro. Abrempong Anamom Tuo with your host Odi-Ahenkan Kwame Yeboah and my guest Eyuru Kwadwo Amoateng. This year the awukeke kanyina no e che se ne din bi wo mu yes me obi a se me kase me ye bibi pa de a me nwie ya me nyai. Into what was your motivational a year at the deba de na hye nkura nti a o ma me ewu at age 7 obusuafo anyu to twene o ma boa de but wow the destiny hye wonsem na wo pushiko e de na hye nkura nti a na office wa pem ko so abedi edin we influence obi obeka say edin ni influence bi oboa say edin bi to so a yes me to your friend David inti so aboba fa no komreku yes me siso me nyini nyina no David bi bia ni wa menim usua David ni nsem na brabo ekwan na ofaso why ne ka say usua David nsem Abrewana na ona na me na de me kwa sorry me na ehye ni kwan bibi na mu no ka se ni usua David hu se de me anka na mtu e dey count se de mato David a de be mani wu ni se ene oba ye na enkofo bi presentation ba ko e friend Lois ena mbuza na se ne grandson ye friend say o se Timothy na so good when one come pam edin bi e de beto so bi o so hu senti e de say edin ni to eni nipa na o wo say edin no e de na na oye hwe ade a ewiase ama say emrante ne maba wa bebre omu entumi nkoso eye se obekasa me pa acho say wafum no come pa acho ana wafum no behu se mafum o sa me pa acho ngofo bebre vi o pa acho e kire se ebi a wadi nkugo but say didin David to so a untumi nya homa so edidin David to so a unhwe ba bi a wo se base ye nyame adwuma unhwe de ogina obonguma na ogina onifa because nyankopon hwe ba bi na David wo ono ye be no wafu mu ye be no wafu ne papa ko refi ne papa refi last born so den kono nke yije ne so sa enso de ne na ti asam wo kan o se ye be gina ho until say David be den e be du ni asra na ho asa na atenase and ade a David ye ya me ma ye bi na mesere obi a wo hwe yen bia se me ma obi a ntete ni old pictures mu da onfuni dada yonkofo bebre o mo fere how they look like at that time then and before obi ka as a Ghana then Ghana now me picture me ba nkra no mo first ye de me try no me odrup me de aboho nti da bia me hu se me siesie me ho se me fa nku de ayi me tiri me bi asra use to perfume kwa de me hu nti me hu a na sa homa so bi na e ba na atemu they God say na now te David tama no wafu mu a ye de ne ba na tare a ye de sra na ho no oyi di sen ho amane wi amfi enu nti saadi ni nya nsusu so wo me so na edin David nso kire se obese awo enkae because all her 2 Samuel chapter 9 o say David is call back ekobisa Jonathan fie say nti obi ni
Jonathan Fia me ne papa na no che so won kai also wo bia won kai ene nipa bebre ni kai omo boa omo say nsuo ma omo no ye omo ye omo papa kakra kra no omo kai omo because why then onya bibi kakra na so wan kai baby a wufiri na wan kai ewiase omo hwe ase mane ka omo pa no e omo enche no ma sesa adamfo no bacho ho ni chirim kakra mentiase omo fall big so we wa bo from ye pa no omo so omo nya sika kakra bi ananya no hira omo no ma sesa omo na afofo dangerous sao hwen namfo na at that time na wuni bi no omo ne wo bo no saa namfo no unye ye na esiwi ya because omo nenim omo nenim se obehwe ase oso omo so omo because omo ni baby omo ni ufiri ba na enso so ne de ne ehu MP kura owie pe na wasesa ne number ofe na onya no obi a sabe ye madwuma me ye politicians bibiri first one mo chan ye show boys omo ba me kan agrum omo ba ye di agro edidi bom omo kwa me number for me di owura me shop anu oyi mpabo akọ efe enya ade ha me enso so be ye minister o friend kwa onfa ni taste asesa ebi kwa o friend na man no vital information about boa no enye se bi akopiska on ho enso onfa na misua ade bi efi Professor Dodo that's authority man no woni mi se ni nanfofo a ono mo call class 1 still ono mo shia mo no mo ko P1 yes yes no I don't know who omo Kwame school fu abi no wi ono kwa be na me hu ono na to nse didi da bia o so oye party buta be no de yes adam na be ka kire wo no sankofo nenim na se tani pa no onimu ase wo ye yen ni onimu tinye na wa be na be gaga nya afe na onimu so na nipa ba akoso a obo ayen ye bank kan me ofase me ofa ya ade na obitumi ana oye no me ma me Abrempong du ya ade me nwa Odi-Ahen ya ade na Dr. PJ danka wo so onu so ye obi a o hye ye nkran papa no ni hia da bia me friend say onu de onu na se nka ya tu no Solomon woni ni hia na ho nkwa Abrempong anfa bibi nko oyo bi a da bia oba we se bibi di atutiri de hia na se oboso bobo ho so na onya akwadworo se wa anya akwadworo nko ade a ene ebedi obesi wi na nkofo bebre no eye se ono nkofo adwuma obi edi 10 years aya akoye bibi no paso di 2 days eye na nyankopon yensa no adwuma ene nyankopon hira bisa mo aten possible say with this generation and then namafo aya ben obi betime tena Ghana ha adiye amana yiye bebre odi ti sabe mesreme bi se o bebe nyame apege wadui Ghana ha na wo try do level ya na okobo obla wa brochire me tama me kwa brochire kan ma make me $100,000 ansa na me kwa brochire ena ma me abrochire nyekura metima tena ho 6 weeks kra me kwa na me ko fa ne ma na me ko sra na busuafo ti yedi o Ghana aha yes odi to make $1 million in Ghana is the most easiest thing to do. Yes. Easy say ubenya $1 million or Ghana than US. I didn't make us. Any powerful look corporate the connection man what you actually say to make $1 million in Ghana easier than America. Yes. I didn't make us. Say in America and say Ghana ha a kwaya yenye dozo chen a kwaya yenye with US. Very well. Ghana got us a yenye dozo chen got us a yenye with US. Sure. Madam be we school 3 years no nya adwuma ena mbusa say adwuma be na ne ma me me nimpa ba msha na mbusa no ne ma me toto shiton lo enam ene banku enam ka che ne say enam ne banku na ne ma me toto so me pe bi o me officer ne ma me obetim di Abrempong se dey enam say yes the school na okoye no fa sa nim die no eka ho
na mo starting your delivery. Yes. Delivery ni anam ka so omonye no. Ene omo employ nipa 18. Ono angasa employ no. Yes. Afa foforo edumotwe. Say ono CRV mu no oda. Oda ka 120,000 vehicle. Oton cash. Amo bisia. Dabi emu no oda. Banku supply na ma ya toto. Yes. Ba ko so sa ono so enwane ya. Me catch na sa adentina onko banks. And the bank for you abay. And yes, all my account, but it's my way and man. And whom we say, man, a guada then episode. Ukuada, if you ada, no man that you could dig under the umbrella. He said, the oil and say, or no J orders. It's you would Odi-Ahenkan when you mean you are Bafrakuma. A jack with Odi-Ahenkan, no Yakoto Kakra. Awo. Wayama. We defang or you prophecy. Into yes, I knew na it be a 5 days because Saturday, Sunday, dear sister will fee. Into ya, no that best fridge, mamma. Tell you no bad no eat. And then, Opa management of Bank of Ghana, but that's all you. A day. But you know. He say the clients are all one. When you know. It's a new may be or my way. But yen kofoni nyina your madwen say or pa ban dwuma ye akwala ba akon wo so kwaye marketing e wo university o graduate first class what na fie 3 years when you dwuma na so ye marketing o say anam se bra no be na man you try me papa one pictures and I'm going to call madam for back or nyame fa ne currency ye rent amwa ono so ton shirt me dey call no ho could you try pictures? What did they say? Oman Ejuma banga on yet. A day. Say a day or to me making more than 500 Ghana cedis profit. Am I say I catch Jerry for this or mom turned there online or some tax or because cow making me yeah, no musi a son of a best. And you want to be now, young penny for the Susubi or Honoma or Mokahumbi. And ya na man kwala na ya omagin se de bi on pese o mutu kwan. Mr. Amoateng Odi-Ahenkan FM ye transmit ye yemfa nse nkurunkum mu kakra se odan akwatia kade buadu amanso across Brena so force ayrebini ade no. Such opportunities are okay no. We are sure say ebi betima was sampotem ha obi betima tena ememe amebubu nkura mebubu so yi ma ono so apply this way ya o kekeken no wait me dey di wo ekura na se obetumi okay intin enipa na okuta bobo ya wo abo no onko baby a obi akutu ni banche a oton ene board ye okay na ma me na o ye choba na da bia ye so na asori na okọ market no onfa board ye ne banche no onko ma me no kan je ne se board ye ne banche ngwa na abeso ahụ machi akọdi ame supply okay omo a we dey biama nyese bia o na eyo omo mo ton akrante no biama akọ biama kromu a na no to akrante akọfa enipa no e choba no supply no se nyame yo na bibi kakra ba on se ma otimi supply 1 week no agigi usika so beginning ni there e bia e day anwumro wie ni choba ba nche ne body a me de bra ontu amka ma me na o ye choba no wat ne bre so otuso anya adwuma e so enyuma bebre o hono ma na ne me ze nyame komu pa o think about so ye no ka say wo office dey nya 50 acres wo adwira awu kwakoyafu na de na kampesa me ya kola bi de minsa wo form but itirinti ya nipa de wo hwe ase ya wo sa sorry pig farming pa na mpesa me ye empreku na me yese me gba kola bi dwetire ye wa say scan ise de me ame ko adwira me nya 50 acres ya ye ko do abru ene hwe abru 400 a bag hot cake so enti ye wonyuma bebre ohono mo a ewo oman yi mu a wo kasa wo ya obenyeska anti we sure say obi bitima tena kurase na 7 periods na set makona no wetima to nyuma ba ko menu me se be na brabo no ho be han no me offer se ba ko obonwire e fe ne nto wada
ono ne kenta o ye no so fa motenka de mbetimi de aboa manza mo betum status minyu anu mo abuchi so de bia to sese me no otubo nyo so use Camry 2019 ne ho to no o ka che obi zo matana nkran o ma because kente na o ye no o ye ya no twitwa pictures ni ya send na we man order na we man order baby a wuti bia wo ye adwuma bia no se wo de no kredie eni nyamsuro eka ho a de wo ye bia be na ene no obia pe ne ho nyantem eni obia so mpa adwuma den na nei kakra ba ne nsama one ni eating habit asesa aduane obedi din yawa sese oh madam for me by me feel be na me twi me to se me class se me se me jai na senior brand e toro so de me twi sa so enye de oka na bebu aba dabi anopa kra twi ye me boy ene se me desi ye ejizu pa eno an so me nsu ana me bo ejize ja eno ana me eti on nyame ya adum na kakra ba won se ma ye mfa sika no so nto yare ana so bi so ntiska ngoto yare mi bebre tiska to yare kwa ben so ye didi ukoto say oba air condition mu ni ati ni wa koje fried rice ni akoko fusu ware aye twon owie wasa no ma so taguso o sa air condition mu ato yare so na o to no mu na nka no pay ebi akobi watwi wan pesi e wadi na wa ba kroma oni yare na wan ntunkwanta mapai enti nyame ya adom na kakra ba ye nsem so a ye didie mu so no e wo se ye hwe ni ye because ya hwe ni ye a na tise ye to ya rama ye nti na inter bebre gidi say so be my successful pa na ho ato ana wako anim sebe mani is Mr. Amoateng say bia when yes can ebuso onso ye young man finance ugusu a opem so say we do level a wa set ugusu na our target ibi mu so say Ghana de aye what to kwa bu chance and why orabi omo ka adwen sa adwen ni nyina ne ma me nam ofidikesi esu emo enso mu nkran say eniema bebre ndina traders advocacy group ha no ahanya se bia ye ka ye sa kire nkrofo business so okutes kana how the wura ha sesi a ye be kire se ko ye business we be upa your founders executives here omo ya bebre omo nyina e say nyinu class ha wo gempa ya wo ba ha ombe e be ye wo dex a ye be kire adwuma a wo du sika ko shem sesi a wo be na say association a wo da no se wo dwade ni bi kura dwetire na odinity pempem na ohun de o first kan kura nya musa ma no encheche de nya no so baba ha ye be kire no enwuma odin sika shem obe o Ghana ha enwuma bebre wa ha o there are so many job opportunities so wo si wo be ye nko ade a na o abrochire no ye nwua no ma o mo be sra ye no o mo ka ho bi mesremo adwei ebeda Facebook so o mo ba bosia na ya o mo gide to niema ba sa debit card ya o mo de ko shopping to niema ba o de onim wa wutie mi bia abrochire fo ne ba e ya ka che o mo so o mo fo o mo fo no ma o mo kwa o mo ntobi o de ya ka sa apechire o na so de be ma wa on fe ma ni mpaboa o hye na na jeans bi o hye ya o de ba e re ka che so on fa ma o kwa o ntobi na so de be ma wa omo abrochire no obra no eye a little easy e wo ho anna me kasa e wo se phone e no person auto a ye betimi ama no phone e bia $1,000 otua no 1 year eti no bosomi na ye te no e bia $100 na $50 enka no enti omo ba so a sa debit card ko shop obegina bi obetimi aye shopping eti oba na hu no soche a o ka se wayeyi na ye ne ekosra wo mo ne de omo abrochirefu ani bere omo pa eye ne e visit oyi obi a wo Ghana na etimi ko visit wa abrochire a ho ani bere papa abrochire bom twa odi ai agwe o be twa ho 2 weeks akọ so enti no minua mo amutie mi nyina sa wo pese wo yeye wo ma we mu a
So we do adwumaden any nyamso the best in the east. Yawo achem aboabo. In your life say you do ko su adwuma na wo say 7 periods enye se bia wo bu adwuma su animtia. Ne mo hu say nye ho na nyame befa so mo ayeye no. The permanent no, why regret to say when you do man for more brand I say you made the right choice. Oh, I think I made the right choice because I quite remember say you could see I'm a master. Some catches a mini free crew back. Okay. Saturday now a brandy, I feel my gym golf. Allah. Golf was them golf. Ah, but me the open top. We do boy me be na me offer as back on. Also for really glass me really up really man from. Na mafo ze mo fa. Ne be open top na won ko fo za opi mi na me tika de. Allah. Eti ya kwa yo hu mi no so o ka chan ko for za brandy ye din ba sa o mesu adwumu na de bia no ka so a businessman. Me regret but the person me chan ko for ne say also to me follow passion. Ade our passion for bia no also to me follow because say unim say aha and me obi a fa ko try me den. Okay. So ade a person punish me pa. So me pa because me tena fa ko. Okay. So bia entry bi na key David. Nye ne nyame se be ye. David. Me dey ni say me movie. Ko supply ne ma wa ha, ko fa ne ma, ko shop ya ko check ne ma ha. Me dey no. Eti se wonim say e bia wo ye bibi. Enye ho ne o feel the pa na nya de a amount sa inner satisfaction na. Enye ho ne nyame se be. Enye ho nyame se bra. Emra mo start na mo se wiase e den. Enso man pa ba mo de ne kakra sa ene mranche ma ba wa no still we are complaining say wiase e den. Wiase be emre dache. And there, Yesu number so kwa nan kofo ka se wiase e den. So Obakaya, one of my favorite Bible passage, John 12. The first 6 verses no. Was it Jesus eko batani na okoye no okohu Lazarus. Ahodo mo na Mary Magdalene e de perfume ane boarding Gugu Yesu na. Gugu. What did Judas guy? We ko ton ke benya cash. Was it a ton ya anke benya sika de aboa ehiafo. Ache se Satan nkofo ho mo kire ho mo. On the surface, no be every Judas e ka nyansasem. No oka. The last verse 6 was say because now or yet the manager of the money bag no. Yes. Yeah, you go mu bia no yibi. At the benefiting on because now you're comfort. So the Satan mina na wiase eden. And the wiase Jesus can say the poor you always have. That is a more for the be everybody be wiase. If wiase be so eden sa na so say what kind Bible say the men of Issachar understood the time and season that they were in. Mreni dona ye woman. Sa also timre na se. Sa wo timre ne dona ye womu ya obedi. Asa wa tiase na de bia ade ba kwa edi nkrofo nya ya mempese nkrofo Ghana youth omodo omadwen bekoso. Ghana political parties no omo opposition na omo treat Ghana for some girlfriends. Omba power omo treat en so bi oma warrior for 25 years. What from? I didn't know make us opposition because o mani wan yedin we are young guy for adwen koso o mani wan yedin so no to position ko 28 o mani wan yedin so no tu kwan okoye medical check up eti men ma wadwen ko o mani wan yedin yiro wo pe bibi ye fa ho tu nyame so sum nyame so nyame ne di nokre e fa adwumaden ka ho e besi wiye omba power pe omani mu aye No ja omani mu ede ne ka. No ja omani mu ede ne ka. Na onim ze ndi asa na ombo kasa no. So omba power V8 no. Ya omuni mfu ene buo. Ekodikosi wa na ebu agum. Na ema. Na se omko opposition a wa na beto. Oma na eto. Ndi na no mu. Nti ubo zo okọ social media ya to petrol mu a opposition party members no. Omo pa na tehu ni ntem. Because okota obetobi ebo no kosoro etini minyu aba ma wotie mi abranta ababawa ja omani mu ayeden no ene de bekoso ayeden but me ka no kre na akere ho say obi ho no motama na cement eye 2 cedis no wantimi ansi dan
and the cement cut 10 cities obesi die because a mereno ne merenini a master say nyame shira no nyame shira no wa ye adwumaden master so ote so aba wa dua aba pa master say fifi e so ote nti ote ye obi ono ma na cedi ni dollar na ye 1 to 1 no $100,000 we nya bi and na abaye 1 to 6 okuta $200,000 nti mo wani nkọ odwuma ho na yire wo ho ye adwuma na sire nyame se obi nhyira wo na fa no kre na obedu Abrempong Anamom Tuo live on Ahenkan 93.3 FM. Mr. Kwadwo Amoateng eyo penipa wada TAGG no as president. Wate nsem bibira waka. Seven predators enye ni penya ne bio mutu no makomam na aseme bia na hinta semumpo. Yan pe na na very say mango school and my mini classmate we go university ma send the book. And school classmate keke enfanka hu. School because enya oboa eye. Nanso wanya bi ankwanje wajimi. And the coffee conversation can papa so kind of to a young for wasting a chazon mianza. A nip timber brown candle for my Jimmy time. What we be a chance not to a papa, so ultimately yeda. Till no matter where you are, so we tell Abrempong Anamom Tuo. Now one fence send me on 2 to jump with trim, one for more brad there. And the message can play, Eddie actually say, a walla about how you use the mind. So be young brassier when you be Juma, number swing your me. Na di papa bia o yemamu ani ai den aku hu ya wo obi atosie so wanyo Abrempong da sanse o mess up ye wo bi to amana donkum o mana ni da ho na ni bere adwuma obre no ho ase ene nyame adom ayo Abrempong. This is a great testimony obi ane mama ne papa wi no anya mfinhia nso ene wa bobra ati a whole association. Odi-Ahenkan 93.3 FM, the best in the East. Yawo achim abwa. So we didn't see you at Tachira, a bit my day, as you ye. Somewhat the idea of coming to chair a bet of you know. But some who will say, San you want bobo swinging ano. When you're on a tra, no more there, we shall follow bounty, who coming up, benty. Why should I rest our own? Well, you know, easy. So the Americans say, Mina baby, my bush and tears or mamma. Who say no, it be in you. They are no more, no more away, but no more than. And here, me kai me be a shop for na Obama shopper. Now, shares and a year 32. No mutre pen and babu gum. Shares near my 32. And the mutre pen and babu gum. Now, we're telling you. Now, me call. Obi odini ama ba se o free me ni ama na obi susu akose ma kire no say hey asandini akola o usika be dwane me ma no awu odinya easy o but na wo do obi sika dwane pe pa me say you some in the shop ben o ndi no e bom ma wo and onim say person no me customers ndini e me nyanko ade ameton eti e na me ka kire no me so ma fa me nyame so ma ni agro. And as I say, Nyadi am the diagro. Amen. Nyame emma mi favor bia. Ubia me ne betena se me cast na ton akoma so. Edi nipa no ko say me kire no no. Ade kyen me ne ko tena ase a me ne kasa ye no. And was me de me man be 1 week. A week time no. O ma me ne ma e car load. Wow. Me call yesu nyame ye madom ni 5 days me ton ni na na me de sika koma no. No say what on him man? No name be share my shop. Njafi oyi niema de nyambe etimi ye ni bi ni o. Oyi niema na o ma me ba ni fie. No me ma be lodu ni amepe. Answer na mafofra bem. Na efiti tell me starting medjuma ebesi ne. Not a single month ya meant you am tight. Eye ontutu so dudu. Na sese me ma mo dwetire mo du na sin tutu so du ni tu aye den pa. For example, when you be 100,000 Ghana cedis, u ko yi 10,000 akoma onyon ko so fotaje. Say na for mo. Me dey me ma sorry ne nye so so pass or papa na eko. Oh, so kwa sorry papa bi dis Methodist church. Me dey me wono no. Nte na me ka say papa. Me ka so obi die nye. Ampa. Me Methodist na me ko no. Osofo no sika na kwa ohun enu. Ye ni etua ne ka ne atoka ama na peda ama na tene. Me hu se Methodist for so dis kan na ya de papa. Ghana untumi mo best female schools 2
ya omo Wesley Girls eba mema untumi mo arika on kan fantipen so aja say o kan hospitals a yesisibi yediska na ebua enyanka na onim odi memma nye obi adwenda se wenya 100,000 tuntumi ni 10,000 menyankopon me kan story bi papa no nya 70 years and o ya record hospital 3 days oxygen edisi ni so bail de man no o free hospital but chain sika wo bank mu half papa no so the 4 pa this kind of chain say nyankopon ama na 70 years o so onkwa so onye hwe wa anye ne mfram sika da na 3 days ya okoda hospital man oxygen e the bail ya bra ne dia and another is a god unim the mammy tight to anya me den say mami tie me nyame suma me so nyina me wo principles am dey the bia me catch my class members say Sunday so wa brentu ma sorry na sa Sunday na American High Commissioner Freo say me kebi o de be ko wo ba say wo be apply for visa ye di abo mama beje because ochina ye ko holidays obekwa na onko obeko so obekwa dia ene na wa ho de anka betim dia kwa sorry because sorry ene kwa de covid adaro ma 2 hours yapon enu nti no se wo de sa ene ma no betoto wa kwa emu ya light bill ni water bill broadband DSTV gas data bosumi nyina no kambum na se esoche anayi soche wo taita na ahode na wode kode ba no eye enkwa awo ndi se utu ankwa ne kana ase ne boarding dia ada obegina ade no obi a wa amwa e wa brabo mu no obotutu kuntunkuri na wo yire no ma nyame anye wadoma obepam mo fie eti di obi ma nkwa na se utu ata na se nkwa no ho de dia mitufo pastor papa ko be faithful in tithing nyame wo mu anim ase da endimita mo ate wo ade ba kwa boa wo eye o titan se ontutusu dudu a wotua ma Kristo asafo me ntu mu da for more than 20 years ni so bi ni titan ni na otie ye e wa Abrempong Anamom Tuo so Ahenkan fema in about 1 minute na asembe na beka chese nipa oh de meka achira nyina wo Deuteronomy 8 abra nyankopon eyi Israel for no na o ka kire o se asase na o mo koso so o mo konom didi na o mo nom na o mo nwan dooso o maye mo adooso a ma mo mo remfi asafo awade o mo nyankopon o ma o ma hoden e mo mo di yeye no tio o ba ma hoden e ma o di yeye ndi se obedi yi a me nya so obi o da hospital ya life support machine siniso say nipa no obetima be ye adwuma nze wonya hode di koye adwuma e obi ensakase bi ene kutawa ama wadi ye ndiza wo se wadi hu ni miyansa eche obi adu ye untu ataita wonyum so wadi etime wu obi me offer is your 74 years on a hospital da ama de on a hospital da adom ne kra no enso so ye ba wu obi de bia na koda hospital itu koda hospital ba akokra na eyesen na de o ma ho me no ozo onso no ozo nkotu atait obi bedi o ba so me ma so me tedi sire obi ani e be ye nyame adwuma e de bia bo anyanka ene okrafo ye da se nyame nhira papa Mr. Kwadwo Amoateng president of TAGG eye adwumaku kese a ewo Ghana ha omoboa edwadifo se wo da wo takrade wo akwatia kade boadua awisa achiase asojafo okrum aboabo so brenase kutuku ncha oyedwadini na wone ntotontoto ope ekuo bi do ho akwakodon se de be a eto de den a ombegina wachi na maka bia ma wo eto de na ohia mo a ebia won sabetima ka bi abrabo bi akwa na yakwankyere ebi wa na yefutu ebi wa kasa kyere keke na nso wadi dwa wo dan dwom saa uhu ano akwatia wa gwesu Diamond Town enso sika ba wo Odi-Ahenkan 93.3 FM the best in the east yawo achim aboabo yenye katasumo mu aso wo se yuma mu da wo playing on se dwedi a wudi no onso sa ban kura hia wo na onso hia ban enyoma etima konkan
owura Kwadwo Amoateng me nyonko nanso mpanifo so ben nsu a ana ate se koto ebowa ene ya me ba too close to him no mama hu say mpage wona brabo no enye say if baby keke ne bai oduma nyankopon adwumaden ahweye ne nyamesuro ti sa papa. These are the principles of life. So what me this pe Christo nti obediye na de how aboabo ne say autofista twen ye wonte krono pani bia ye kanya sesem radio so a untie bi brabo hujja titambia na wo bre so mpese obebre a enie wienwaso ti Abrempong Anamom Tuo febitu kotodwum start 2 anamon eno kan no abobo ya antama great mo kwa bai na so prom banche na wo so prom bode ukodwum akodi dwan na kuma pani bi di efrinkraba eyeba opakaneka na woro ho okwa wonya onsa pan da enso gaga do kan wie na down why say he to wait he sa na da ko wu enso be so be wu tini abo api owura Kwadwo Amoateng what ni e che ni suen hu no. So no at 87 93.3 FM the best in the ebuja na behwe no ni mumo no so sorry wakade a onso sorry free wonem na Christo nti ebeso yi. Finally we have to just say bia obi person be join TAGG we you get ni bia say person be join TAGG your entertain kase no so. Okay. We call www.tradersadvocacygroup.org or call honoma your honomo and opese o share yes your numbers so 0244 215 457 no ofra and also your bejos one bit my TAGG TAGG there e dwedifo ku a obi a odi dwabia obi a odi dwabia ya agara nyanya onwen kenten agara nyanya be your importers your wholesalers your retailers your street vendors. Okay. And do yan obi a yeje yensem obi a odi dwabia wo Ghana ha bia no na so de o kan no Traders Advocacy Group yeku a aba ebo boy dwadifo do ye dwadi nipa na person odi a eku so hwe chi akwan ya TAGG Traders Advocacy oba yese yo enkan opposite Kokobo oba osabekan okokumase a yo Roman Hill Kujak. Okay. Building no mu house so kwa and tell you kan tentan kase no so a obeti and ade a fe na den say obeti mi kwa register online. Okay. It has Mr. Kwadwo Amoateng na penny and na bonko say wo Facebook live na hwe Ahenkan FM Facebook page ni so a ye de tag for numbers no enyina ebeto ti obi a hwe a wuti radio no beti mafa edwade ni bia no asemba ko kam den say wo ba it more education about business now so wu gutai nim de no ba nim ko so be start eno bi ni ye nti wo ba wo be chiwa transaction no wo akwa ina now so abo bread de wo mama tiase say wo beti ma tra Ghana ediye enyeska akọ holiday our London UK Dubai ni ade nti ma obamu mu hye wo hoden menua ba menua ba ma ene na bia wo tim fifiri eme bi bidu a onso de papa ebe hu ho na mfra papa efa to pani nyame hira it has so much Ahenkan 93.3 FM ya wan da sene e wa Ahenkan 93.3 Ghana's international killer abobonia. Good evening. Me maka kire me ho se daachi meye ni petitiu meyire me ho abobra pa aye bibi sonko abaye Abrempong daachi na won so mo akwada wonyini obeto kan wonama na obisa kwababo enti tie Abrempong Anamom Tuo Abrempong Tuo ye dwumadi a ye de aba Ahenkan 93.3 FM so efiada bia anwumre no so kwasi no nwotwe Odi-Ahenkan Kwame Yeboah ani ni petitiu ni pa kase a wo mo ye bibi papa gidin abaye titiu Abrempong na enu nti wo bia pe o mabrabo mu nsamatie no betwetwe komo ebi ti se mpanimfo a o mabeti o man so pen mrahye badwafo akuafo ensentrafo akese asofo magidin nom abetwetwe nkomo Abrempong Anamom Tuo ebehye mebunu kra hye mebunu den se daachi obetimi aye kese abaye Abrempong enti sane so eya Ahenkan 93.3 FM so efiada bia nwumre no so kosi no nwotwe Odi-Ahenkan Kwame Yeboah akwada yeso a wahunu ne nsa hohoro nti wane mpanimfo to nsadedie no wono no wotena dwam.
Abrempong Anamom Tuo. Yanam Sajumade Sube Semebunu Cry, Semebunu Day. So when you want more papa, na dachi, Wabaya Nipakasi, Wababa Baya Abrempong, Kai, Odi-Ahenkan 93.3 FM. So if you are the Bia, and you run on soon, because you run on watching. Enti sadia banfo ka ye no wose asopa ohwei encha sem tie aduro so baje wa aya trema enye ne dodo abebo anna edition of Abrempong Anamom Tuo no opanyini awano ana otua Traders Advocacy Group Ghana annual TAGG Kwadwo Amoateng ana Odi-Ahenkan Kwame Yeboah tinchini ya kopia akorabobo ano ana wase woni ya ncha na brabo mu ensem ana wodi agu anem no obi odi mfie nso na ja ene nena won mato na nanem wonsia do enti wa imagine abrabo ne sede asibetie eti na gajo se dwumadie we no ebetechire wre emma unkrasa sam na chechere abrabo no sede obesimi atoto nneoma afa na dati bu so ba bedane Abrempong mi masua no mabebre enyadro modimbo enti owura aye Kwadwo Amoateng sikai enti masua niama etu su wa kwanya se osu bam ade na osu watimi asua ade afre ade owura Amoateng ene ya cheyi enwo memedia o ka ya ne se wose ye namfofo ya mense se wonamfo ye wonu o mo hia brabo na se no ye mu bi no on ma ye anamfofo na aboa ye ne o na dakoro ye so ye bedane Abrempong ne ye ka bo hu sampa ye no kwasem fanya me ye wo kwa ene wade nkwa ene obi bia no nkyera wo kwan ma me nkwa ma nsram fo frefo di ka ma mu adwo na nwumre odin ni ba bia gasa free Pastor Berman kwa ba ko penu di ya. Baba kwa na poma. Ewrade adom. Nsu ato mentime anya aduane nti dia ye de yiso abra me nkwa ni ma me hweda. Aha nsu ato sa. Oh. Na se madakom. Mate, yankwa wada Roma. Mama mo ni aduma pa beribiala mo ma ye bobra papa shehire. Ya kutu ewo mo de boye bra. No kre ya se wan sova untimi ngeni. Dabida. Ni pa bebre afo hawmu. Anya konso na mo breso. Ati o mo ati apa o mu dina sonvie mu. Obi tincha no ntia so fi se dia sabi ofa kwamboni bi so. De so munya nkyeremu sei di maye ne aye bobra bi so a. The one that you sabi yen tutu yen ko bokro no ya. Yen so fa ati ko to krum ne dia bobra pa. Se be ya da ni yedi esika ibedi na sonvie mu yale no owo ni niam basabasa bi owo de da o maye bati yale basabasa de o hawo bebre de bi ma ya bra bom. Amen. Se me ni anama se to a o mo bobra sa bre. So mu tutu se mi bi. Me de fiere bia me radio da bo sege. Ngosem. Mo na bre mi duminya ene de nyame adom awuram. De nyame ase. Akwanya we so entia mo kani o odan abo pa one ne ma. Ebi o mutemi kadia be man kwa me ti o ni ko fante anu ye ju o radio diak. Mutemi ka one de mo number ma me. Oh, yati. Da bo sege. That's zege we. Yada sibe bre ti usu betumi abamu na so ye ne ya chede osu watimi asua 0201 944 485. Mame for frefo odi wonu madaro mama mu adwo na nwumre udin ni ba bia gasa free. Yo, Kwabra yan kwai. Ye da yembla panina si. Yambi charo. Amen. Ye da kase oye payment president. Yami say we believe say you bia no what are doing. Dabi. So why you na ono abalan kade bia say ko ho. Ka the son when you be di. Olo wo tray ko e me fa so ayen so.
bet me aboa afoforo mm ile ka ni fenya me shira no yo kwan a ho fa so ha ono so o ma eyi e ho free oblim the next time we play e da na se mo yes ya da se bebre nyame on shira ma mo adwo na nwumre odi ni ba bia kasa free ejo eja Isaac Kessing okay Isaac kasa free atem besiase yo besiase fu nyina ho ye me adom obia ho ye so na to hanti ama high for awo de abapa so be any day yankoi eja se me koma sem so a ya mama papa no etri nkwa mo ne nsem pa enam Odi-Ahenkan kila abubondia ede bae no ya wa ma yenya esuahu se se de hoto politics for no so a emboa you know o abrantie anasa ababa onam ho a ese wa wo hwe wa blabo no e bia wo bọ akosi na e bia wo tutu anamo akosi na wo fa wo entu bi dabi you know ya dana se yo yes so yes ya da se bebre ti obetimi abam se de na me ka me de no so fa Nyankopon di wanim kan nkrofo bi mo mabo ablabo manyu mo totwen da biara da afen su din da wo so no ye ho adwuma mama adwo na anwumre odi na bia gasa free ya me de boaten opanyi boaten na pomai kasa nyame adomo unya ye de nyame ase yenkoi yo me kasa free odan ya yo Ahenkan FM 93.3 me kundia menka afroso program we nana nyame ni mini eye program bia emamu wa ne mayu enam adwumani Ghana obi na me bia adwuma ma ansa na wanya bia yo eti wonsa onai du nse du ukọ uba utumi nya bibi abaino na sikano amuko ma chedi ayo kana asa kankrata nko ale gwa fi nya $100 million selling dollars mintuano bi asema o kan wo se Ghana ye kase ye giche sika na ye to Ghana cross still Ghana sa de ka se onimu a mo se da Abrempong Anamom Tuo nana Odi-Ahenkan na min shira no amen minimi no mimi fi odan ha minimi no ya bo me na bo pa no me ni ade e odan e kotoku foma papa no nyame shira no amen onko so ana ebi no fanto o mabrabo ho na me kama brabo mo sem kirewa ebeda ni sun obrane de wa ye de wabo ne kwasem dabi nyame shira mo yes ya da se bebre owura Amoateng nyame enhira bebre adusu betimi aba me de na me wo chantimi me di ada me so no ana me ye hu adwuma no se Francis e chese free wo ho nya ho awoto timi abrabo na me bo no me ana me bo ma de ti uzu di na da so no bi de na e yaubes ana ofo so ya wo se yaudie no wompe ana wo sesa no mama adwo na nwumre odi ba bia gaza free odi no na samwa pade nana samwa da ro ma yankoi odi da abeti adi abai ye papa program no na asise oni pe bia tie oyi ina odi body bra mo so obi ni wa ya wono no ko takuni ba no kutata dabi na mo ba ana wa obehu se abrabono won fa wan ko to oni anu wi anyway na wa se we ya ile bia no mo ya da se bebre nyame enhyirao na onya wo kese adusu betimi abam obetimi abam ena de ebre ne bebre egu akire bam na yenguso emon komode wasua no ene ye nche 0201944485 ana 0554820910 emu bia no obowura ma ye befa na afi no yetimi adi eye enkomo timi dia na gusu ana meka no de misua no wose ye adwumaden oto no munya adwumaden na wo don sa sha odam ni fam na me de mifie de ofie nya hwe wo hene pe bibi na ye ati bram na yeso yenhwe de wo so wasua me de mahia bebre we se mani ajepa dwumadi amodi abanampa eye modembo Abraham Kwadwo ana wo hwe ye ne ewo Facebook live
abena bake ɛte sɛ nyankopɔn enhyira mo mienu nyinaa ne mafutu a mode amaye ne emabunu na sister Adwa Roberta Mrs OK FM de wasasa ana quotation na odi abaya na wose John 12 edi John 12 ne yesu afanka enenso asua hunu no eho when so at the Joyce enim ono so say a nice one pa we say nice program Odi, keep it up NSK Bentum Bentum okay ana we so say or share live Milan Every aye Kumase yada sibebre osinyakopon enhyira yene enti wo so betumi abamu na de wasua free ene Abrempong Anamom Tuo dwumadie mu no wo so ne yene atimi ache yene owura ne den ede Kwadwo Amoateng wono aye president edema TAGG advocate president edema Traders Advocacy Group Ghana TAGG openyin wa bre papa wa bre papa a chese enya agro ya omrani kakra e wa chiri yehwe na osi betimi agbawremu na ya sori jumadi no so 00554820910 ofrefo ba kom yenu bi ba na yede asi na me atoma dasene so ye wo Abrempong Anamom Tuo dwumadi tirim po nyina ene se emabunu a yene yeba yene abrabɔ no yehunu sɛ yentimi emmɔ nkɔ nanim yatoba ha yefro ne yapia yahwo yefro na pia yahwo ɛsɛ yenkura ɛsɛ yedin ɛsɛ yengusu amom modin na yemmom na dako nyame ebetumi enso agye yenso na afi we hini yen ai nyame obehini yen dako na bibibia enso etimi akoye enkanhya ne nso ese efiada bia ebo eye anwumre no nso a na yatena ase ne yadi dwumadie yi aba besomwo na nonkono no esia na afi no yedi yeso yedi asi na agya yakwa bibi kakra na yeso yedi tiri ato enti dwumadie ne yefiada bia anwumre no nso kopem nonkono yedi ba wakwan mu Abrempong Anamom Tuo ne dwumadie ne dima mo dabi kafra sabre biem dwumadie no eya na ye live e wo Facebook na esan so e live e wo YouTube Facebook no eye manfo frefo yi mamo adwan na nwumre odini bia gasa free ohine ba amio yo yada se odi eda si bebre nyame onhyiraw na onye wo kesi bebre se ososo ogusu a bompaye ede eta eye na chi ene ni tirimupo a wode aba eno ano si ebeya ebe kire na ya nkasa betiti aduane no ede akoya no ene ye kire no oh kafra pusu na bremu enti dwumadie na ya na live e wo Facebook Odi-Ahenkan 93.3 FM amu adwo na nwumre odini bia gasa free hele obanyinu di no yankoi ya ye yo radio papa abozege thank you oh oh opanyiwa homa ni munye ye esura to tida homa ni muye kotre ya yo radio papa abozege thank you ya da say how David kafra wajina so ache okay ya mu adua na nwumre odi ni baba gasa free hello mami amio oh odi da ase amen amen
Oh, amen. Yes, I say. Ya mo join na nyumre di bia ka se free. Within the Jordan Kase Fraud. Jordan so adaru ma yenkoi. This is Supreme Station. Me ba jo si subiem. This is Supreme Station. Oh. Supreme Station. Supreme. The Supreme Station. The authentic station. Wow. Unbreakable radio station. International radio station. It's real. Any ajay. Radio papa abozege. Thank you. Mother, uni bibi. Ahina ji se oka. Uni oblivia bo ori as a crowd once and 20%. Yeah. Uni 20% na kedu Friday ya. Uni no. Smoke our radio. That's the matter. But you know once you are not 20%. Never to you know. Let me see you radio 1 hour. Wow. For Friday, from 7 to 8 o'clock, that program will. So I just. You know, you're pretty able to anymore. I did not ever come anymore. I said, many ways, I think I will bring out all that side. What for? No, I make it life. No question. Because when you say to baby, Chris, come and say, 1,000 Ghana, 1,000 Ghana, with 1,000 Ghana is great, but you are short the F. It's a 500, if you make 500 equally. So I said, I get to bring an Odi-Ahenkan and say, no. The radio station is not a very simple to be but now I can't say, you see, mother. Is that what would you do? Yada se nyame enhyira so na onya okese yade dwumadie no besi anom na nyankopon ya adoma se de mekan no dasene se de opanyini yake waka nsem ni nyina de amame enti wo se eka wo coins 50 pesos na ni radio no obi wo radio afa command se wo de onyi ntonsuo nom na wo de fati Abrempong Anamom Tuo fa radio no mo na fati Abrempong Anamom Tuo no eno ano no wabrabọ no na oje ede asi wonum tinyame ya adoma dasene yesan so ewo fiti eye anwumra na so kopem no nkono na yede Abrempong Anamom Tuo na hye so Odi-Ahenkan Kwame Yeboah akala abobonua achimkwana na onum bremu the international bosige man ono na dwumadie no esi ne metri sunti ono na ebobọ nkomo ni nyina toto mpanyufo no Abrempongfo na no na ode amaye yenso a yewo fie anom ne yeso aboabo no na yeso ya toato anwema se de bibia be kama no medin ede adwen pan ne kofi mensa dwen papa na papa endi anim kan Kwame Asante ede yentumu e wo Facebook na YouTube ntimo amwo Facebook ne YouTube ne de ede se wo hwe TV na ohun mpanyfo mienu nyina se omo nguso a omo edi ano baba ntime mesro pi se mepe no ya ko Facebook na ko hwe no so live na ntime emo na se YouTube so live na etime enso aboa wo ye pa se de mekan se wo pe ye see this interviews awodo ya ye na mama agbran kasa Kwame sifa kan dan Kwadwo Yeboah Kofi Kumbeson nipa bebre a lot ene no madi nkomo odwumadi so enti wo pe omo videos na so mo audios ni bi na watimi atietie oto a watietia blind ka video mi anom okuta pen drive na de kakra kan 50 Ghana cedis na de akan wo ba be load ni nyagu se tam foforo bi atom ya be fro no abeje na de ko sanso na opc di so no 30 Ghana cedis wo de ba betwe ni nyina so de agu so de enso so amount na ene no technician on duty aye Owura Billy ene Owura Grover womo ana omo ehwe se bibia be go through kama enso ede ema yene ne ye guest for ene Abrempong Anamom Tuo no aye Owura Kwadwo Amoateng ono aye president edema Traders Advocacy Group Ghana ahane yede ene Abrempong Anamom Tuo dwumadie no ebesue ne yagemu ede ahye eye DJ Fish no so atoato so de amama se na wotwe na wie ne de wode de denko a ene wahye de agu ne nsa no na ne nsa no so ebose nyame adoma da se ne ma yenhia e wa Abrempong Anamom Tuo so hwa hu so ye sade da ye ka no hwa hu so ye na afia futuo nsam a ye kuchiri di ma woi utie bia so pam na de ball bra eno ano no ablabo no wadi ni ye